tie bukra. So yes. So obi a kan wansam a anya no kore no. Bompae man say. Onyame sesa nipa kro. Enti no say yeta wa mo ni nye. Na nam say di wo to woni asofo no bi no. Akwan mo nam so djumadi o mu di osu asie na nya obi ka no. Omo ho hihye wo mo. Na oni Bishop Adnasari ya adwe. Me ni ya adwe mpae na ye momo. Sanko kona. For my mama akwa basronko eba too much GH every day so muni aba mosumfo na ama owusia eni na dan trending issues that is here or manye emu ena mede esumo ewo fidie kese yusu na ntem busia for monjebre na munti emu ensem Perez Chapel penny power down no biem so say CEO of Precious TV make sure Bishop Ajin Asare Baba Abontin bim nebuta form nim say papa we there for a while now they be had done won sem ewo news no say dey or call the personal purpose say obe defend Christo sum any Ghana for wo man mu efi amayofo any tesensem a ebeba ewo oman emu na we na wasa akọbọ so biem say ebe ya enke Christo for wo oman Ghana mu no be nya enkabom ewo yintem ni ni asori ejina akon e de ama yegidi a yekrem say Christo for no na ebiem so no womu kra nyame din se nyame enipa no womu na womu so ebo bra ense fata no womu so be yomu omeyomu wa hwe yie se na be ya edin no ye nkoso a en fori edin no ewo efi emu na wodi bi eka no ebusafo mame twa me ho emra na me fa de ka ho no ensom fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ena maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Mesanso mama akwa bashonko ebiem ejumekwa so ya say de ejumede yi ebremo mama Juliet Ventures kitchen ho esisi dia na wa frame mama Juliet na honom no wa boa ama te se nyama dibu branda ya gidin ate se fitete obi ade no ho ato so se Kenwood ene German chef ne de o mokeka ho no wetimi ama obi na wotutimi de siesie wo kitchen ho ana saving living room ho so no paper deco bia wo bia no so no obi na kachi nti friend no ana say pinicha kwan Abeka La Paz na wonya wo sa emwa no ebiem so neat roofing so eboyechi edom neat roofing se no omodin esitie no sa so ene omodjuma esitie say roofing kwa de ceiling won chense a wo di board and to dia ene neat roofing momunya edjuma neat bi ma ne fetu ho they say ade de Ghana ha say tema ba wo bia cabinet say wabobra ye pese ye nka se wabobra na se obi pese won kan chose wabobra na no ejina wo dan ni se na we siesie ne sifa se na waye wo dan no ne slide doors any windows papa bia wo de ato ho na no de betima be mama nkofo hu sa mpa wabobra de a na ye Winners Aluminium Limited wo mo de bibia fa aluminium ho adwuma bia no womo akodare ewo mu womo ni mehu djuma pa wo slide doors wo windows for offices and wo fie there enko bebia Winners Aluminium Limited no me say djuma no enfama na dey me guest Apostle Ajiman Pempe asafo da no the Bible Church of God 7 days Apostle so me me Apostle bia boko owurade adom me ho ye pa o Kristo adom no nkopon do kesinti me hoye na won so hoye de na me di mu afu sami am hwa nkopon odo bia ye okay Apostle wa we dey mo nsem mu tutu ye mo te wo ye sorry so ntempa as wa kanimia but also odie kakra opese wo fan ka na okay Bishop Ajin Asare na small de aba bontin say Christopher yen sorry nyina yen nyen kabom ewo yintem na yentimi en defend ejidie Christo sum yentimi defend no because one say expose yi ba e bi musi we finyame e na sorry po mi nkobiem e na nyame sum po na yesi say ensem na enam enfamam de doso pa obi ane de woka enu ti say Bishop Ajin Asare na ntu no ka bi say a waka no bono so say a Christopher nyina yen nyen kabom na yen sorry enko ma ejidie yo owisu a
me am mother na me shira o yedi kan no asin so oni odwuma ifo nyina tuma gh efidikesi so se de mo afto mo nsa frɛ me na yetewa yebebubu nsɛm yi hu ani ahwɛfo titiri omu so hia omu ntini yeposo ha nti masore mane me mayina me hia obi a na me hia agyen sare ono na dwene ne botae enyina ne se ka kristo fo be de na be si fom so naka ni ka ya kabum naka kristo fo nyina aye ba ko yes I know no how can this be? It's impossible because obonsam wo ene Nyankopon so wo apostle asori no me ba so some question me wa dwuru nti na mabem sa o de kwaso ma me wa ho ba dwuru so obonsam wo no Nyankopon wo okay bonsam asori wo ene Nyankopon so asori wo okay so ayi me do call Revelation 1 chapter 12 and chapter 17 asafo ahodo minu ayi ena ewo awurade de kan sem won wo hwe a ewo nti ase no de agese bi ba mu a ehye da kobobu hu so ebe ne se beba nti de dio me ka se impossible ni se everything no so na asori eye baako ewo Israel man ena kire Roman Empire ebe so beti asori from Roman Catholic nenu ko ena Roman mu no ena asori awodo nyina efiri baaye wo se mimi nda ena kosiara wo se asori Christopher emienu mimi nda asori ho kosiara asori ho na Pentecost SDA Methodist Anglican any Pentecostal churches and charismatic churches and the so-called sunsun sorry yeah wo he na yetimi aka bom doctrine so no say uni etua no mo nyina trans say yesum nyame a giriye baako wo ka Ephesians chapter 4 verse 4 to 6 ya was it giriye baako asubo baako awurade baako agya odi nyina so baako so honhum baako ne nyamesem baako ne yeti sana esen kai nti ga se sabon sam wo enti bon sam ma baako ye no emma ne nye yi so the Christian no ba ye na asore wo papa Yesu ba na asore wo Israel wo di ase but oba no so no wono be form ne de na nkrofo di nachi enti ye no se no woni wo mo a wo mu di kan no asore no be to no Israel Jewfo so no woni wo mo anya adwene no wo mo kire ne yema bia koso a enyenti no wo mo tan no with the help of Roman Empire wo mo tan no ene echi ni ku de be ya no kreso mo ye den emma so enti agyen asane kana dwene na odi aba no enka ye papa odi ase kan ye Kristo bo ene o wiase nyina ya ye ba ko ama enka se bi o ka adentiri ntimi nya ba ko se eso se na wo kan no se eso ba ko owura baako didie baako enti ni aye baako a ade na nipa ne de ntimi mo munye baako o se Satan ye Nyankopon enemy no kre oni Nyankopon se ye na enemy no kre but Nyankopon no na o ye overall boss ono no bob nsam no no kre enti o tumi sin kwan bia so enti obonsam no tie Nyankopon ti no pese o be se nipa na sani ebe ko agotre Nyankopon nchen e kire se ono watena sura himemu open a onim said ye ho esitie ena oti atua o man no so ahantan enti no na ni biri Nyankopon ahenie no otumfo pamon no abeto asase so enti won so ese sade a se wo ma ho abome Nyankopon o ma me red card o yi me afim eni o man so wa asase so no me ni o mo de enti sade a obi ama wo nchen enti kwami e baba so a obesei enipa ni enya kwa ankotra bia na ote a ono anim se ho de e deyie ani gye a ho tonko ano ene onam so wo ye nti wo so ote na sori so enu afom na so mo nsema sori ye baako Nyankopon sori ye baako me pa chese nyame sori ye baako no e wo different branches okay ene mo nsema so sori ye baako no e wo different branches
Enti bonsam so re nyina ne tenten ne kakraka nyina no one saa ne ame Nyankopɔn so de ne tie so enti koreya no se ye wo esum ne wo han ye wo fita ne wo tuntum na se Christopher asem ne ka ho ye de ka obonsam asori obonsam ma ne obonsam fo ye ka Christopher wo mo ginya me di wo mo 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 no wo se ono obonsam o ma no so etia esum nyina ama ono akotere Nyankopɔn so dem e de ne ho kyerɛ se woni Onyankopɔn wo de wa ka o 2 Thessalonians wo se wakotere Nyankopɔn so dem e de ne ho kyerɛ se de ono Onyankopɔn se na opani ba da ne ntira edi de ekoso wa so mu a enye nyame mmra kwan eni nyame sem papa na wo ho no ne de ekoso wa so dem se tofu bi yeso ono o preach kura se adwamamo ye bone wa so dem woni ma na da rough sa ne memma ne ma so de da rough sa wo se adwamamo ye bone wo se sa wo kunu na wo mpra kura enye news wo yire na wo mpra enye news na wanya mo nsam ne to ozo a enye mo nsam ne to na onyame asafu mu ye nya sa o na mitwasi ya adada no ntina Christopher ye ntimi nye ba ko ana die nti a etisa ne se me di wenu esi am osofo Eli who kai First Samuel chapter 2 no verse 10 down wo kinka ho no ma no osofo le no mema bienu na ne ma no ne ma mema no no mni ma e de dawa sori fi Yankopɔn so bi me Yankopɔn bu fu okun gola no e de yame mpedwo mo on pemone so na asori no uzo a se ebetuma ye ba ko a na ba ko na ebeye no e de asem ne nam because entimi ye ba ko so da je uzo wo World Council of Churches wo your World Council say there obonsam dey ba ne say obo form one world government na ba a Christopher nyina ni pa wo wiase nyina ebe ba ko e be twasika ba ko ni pa be di no wiase nyina wo say European Union o nyamo de Euro America sika no say America 52 states no mu di one currency so ECOWAS empenifo ka say ka 2020 kura ene ka be ba so em say COVID-19 ena amara so I don't know ECOWAS nso be di one currency nti wo say ya ye card bia your friend Ghana card ubetimi di akosi Senegal ubetimi di akotogo uni umuja passport but I not me di ukọ West African countries okay so edi obonsam nam kwami so ena asore no wo obetene de wo de tie Nyankopɔn de nti eye kombi na wo so edi akensa ne no nka de adwene na wo fa no nka nya bone o ene me kura me so kura nka me pa me ni pay apostle adwuma prempe ka asore nyina ye ba ko a ka ye better now so no according to the word of God no ye timi nya ba ko so ene de ye because we come me na sorry we ko kwesiara sorry so we aso din di say we aso din di say we bi atu na so din me da sorry we atu ni die din we atu ni die din different me boa na we dey membe mukaka brem se we come me da sorry na we kra ko kwesiara so no bia ne na sorry din krampa ye hia ye hu obebi ati ye Christopher yes ye Christopher ntina jide ba ko na enti jide ba ko na wo sorry akwa masa jide ba ko na because e ka me ne dani na aka kwesiara na because jide ba ko na nya jide ba ko sa o se edino ye bisa se ye Christopher was suma sorry ya ko nanso obi ya shawa edin ya obi sa say o ye osum esum be na odom osum ye Christo enti esum ni din ye ba ko pejide bi so ye ba ko se ye ntimi nya nipa krampa adwene ntimi nko benkom se Christopher aye no ase ne se meme ndafo no kwesiara fo nyina ye bo Yesu din Yesu din ye de bibia ana mboa enti ye nyina ye Christopher ye wojide odin mu sa ye wojide odin mu but doctrines ne nya ba ko eni se Matthew 7:21 wo say no obiara osim ayi
mam fa John 9:31 mra o se obi feri nyankopon yenim se nyankopon ontie di bonu yeni ne se obi feri nyankopon na oyɛ de wo pa ono no otie no de nyame pɛ so e wo ho Matthew 7:21 can the same thing so enti no se de be ya enti wo busa me sa asemi se obi a ye gidie ba ko Kristo nkrofo no yen na gidie no se esono Methodist gidie esono Pentecost gidie esono Basel gidie esono SDA gidie esono 7-day Pentecostal gidie esono Church of God 7 days gidie so na ba ye nya ye Kristo bo wo enti no se ajansare bishop yi ka bibi sa na medical ga che o se enkanya bone ka ye na nso ebede na gidie no ni nyina ba ye baako asubo baako ayi baako ayi awurade baako honhom baako ohun nya me kire no sa gidie ni nyina ntimi nya wan so Bible say o senki ede ye nyina ekuta gidie baako no ba gidie baako no so no enani ho Apostle say eni ho dia no o sa ka sembi say ade no chokonkwa akadirada say enya asofo nia na be fi nyankopon enti say ye media for na we na we ti ha we fi nyame ochina we so ti ha we fi nyame o de onabokra ye expose no ye o de sisio no ka ye fato say de bi obi fufo fi nyame no ade da wo say chotoma akadirada say nyu obi a na be fi nyankopon aba nyu obi obebo ndin bia na be fi no aba enti ye no na no wo sha de na o de patche osu a nyankopon dum ne donti ene ye wo ha ena obuse bisamnisemi nyame nhira wo nem ye o kasa no ye dia o kasa ne se on se wo ayi kan Japan de o ye no do onya sofo onya difo onye mi kan se nyankopon nipa o ye ordinary person ya wo manum enimi se o ye politician and a businessman anamboa but eno nkyere se wontimi ensua nyame asem anase onko nyame asem ono so ka ho nyame asem ono so ka ho nyame asem fa nipa nyina ho enti so ono so wo ka miemfa nto so na mane nye ho unim sa Yesu Kristo ka wo Luke chapter 6 mamin kan ma na tie ni ye Luke chapter 6 verse 26 wasi nipa nyina kasa mu hu yi a munue na sara nso na wo moja ade ye adifo atrofo no nipa nyina kasa mu hu yi a munue nipa nyina kasa mu hu eyi a munue no adifo atrofo no wo se na nkrofo ta bom dimpa ka mu asempa sa na atrofo no tete no ye bom dimpa so ene awurade se sa wo vis awu ye yakopon ni padea ye nkasa hu yi tem ni ka jo se me amfa nto so na mane nye ho ana de eni uso kan Japan o expose asofo asamu na wo kika no bebre no o evidence so ena wo ayese wo sofo na kan Japan se wo pema emadu mienu wo fa wo mo asore ma no adwamamon ko na mo de to obi a wo de bosom bi na eye adwuma wo di ase ananse wo di tumi bi na eye adwuma afenso ukuta adwene bi a wo di boni papa ogi ni sika so eno kan Japan ka wo nyina agu so na se wo no ka to so eye no kre ana anya no kre me question no eye no kre ana se anya no kre because papa Yesu aka kire ne masomafo adifo no kwafo no say Matthew 5:11 and 12 what say uradi aka to say yen asobo no efiri nyankopon no so enhira enkam say odi atoro kansa mo ni biala gum so na momamudi momamani nye na mo ho nsepem na mo wo
akatua kese ɛwɔ soro na saa no ɔde ɛyɛ adifo a omudi kan no you see the point enti wono wɔse si edi atoro kansa moni bi agu so a ti asɛm ni yo wɔse mo woni nye na ho nsapɛw na wo akatua kese onyankopɔn aheniem papa yesu na ɛka enti na me se miɛmfa nto so na mane nya hɔ edi kan na yapo expose obi wo kan ho asɛm so why you say na se enya dia wo ya over ho papa yesu ya kire no ndi ko gina ayi pilato animi charges bebre bible say adansi kurumufuo bebre bai be kan we to so we monatini we so ekromfo we mu se we abusumsuni we so tise ensema pi papa yesu kasai wangasa so wonu se de omu kanya dan enya no kre edi mi tuwe mi so yesofo no bio na so wo ka mi nsem se makofo obi yire ana mabo adwaman ana se mabo obi apom mazisi obi ma ye de anya na se no kre se sandu no ma ya anya me hu na be kire me hu na be kire me ene se me nye so a afeni me ni gimo ahona no hu se pa me because me nye ina ade atom so edi mfa me ho edi adivu atruvo adivu no so munya truvo se atruvo me se ye de ekoso no wo di ase omo ni se ade a omo ye no eya na se nye edi mu ebi mu ye de anya no mo odipa bi nya ba bi nka edi ye nka ayi me oba ohi wo ye nkwa na se ne nkwa anye da yetimi ka se okotoba ana ma me kwa na aduane ofie na ye ayi aduane nkwa ne nye de obeti maka cho mami se mami wonkwa nye de obeti maka cho toba ura ne se ne mami wonkwa nye de ye no yetimi nka na mom antie mami wonkwa no enchina ntirim mami enchina ntirim o na wahene na mefa bi mum ene yetimi ka eno kure no edi se wo kan kure na se wo te ho na se wo no akagu so na mfa no kura mfa nko ensama ne court ensama ne baby a papa yesu ma woni nya dai anye awurade yesu kristo asam ne edi yadwumo babu ne edi yadwumo anya de nipa bo ntirim ka ene de nipa susu na komam ene na adwunu eka so na uka Jeremia 17 9:10 na wosi akoma oi kontompo ni sina de nyina na yensamone papa na hwan ene behunu onipa biara komam na jesam ye awurade nko na minim akomam de ekoso nyina do ye papa do ye bone do hyesuma se ye bibi nyankopon kwa na heden ene onim but ene so obi wachira obegi kabi so na ni nyina se wo be ye ho kronkron wo nya bone no de wo ka nyina ha wo nya bie na wo to ba bi son na wo so nyankopon edi ye kagu so a awurade se yes mo ninye Paul ka se mi wo Galatians 1:10 yo okay apostle odisia ma na mabem kakra yo Galatians 1:10 de o kan ho ne se si ano wo se Kristo se mi se nipa nyina ani somia ana se se mi nye Kristo akoa eni na eni nti na nkofo etan me so wo se wo ye Kristo akoa eni pa betan se Kristo na so wa ohun se mebre edi obi anu yo so wo ye Kristo ni na so wo ye sofo so ye hwani o so ye hwe ho yi so ti ase so hwe ho yi na Bishop Adina Sari odi ni nsem na ebewe ye obi anka na nsente oni onabo ka oka na onaba besom na nka onaba ka ne abonechi se ono krampo ne nsem ho ohwe ne huye nsem oka ne konjitu na obeka nsem nya ewie na wa bompa ye se nakopon emma onabo guidance se ejuma wo ye obe no okrojimu na wo mo ye fake anka se otime yi wo eto adi na wo mo nso a wo mo de wo mo yo modjuma ono kware mu no beja wo mo se na be ya ye nyamsum no anase kristosum no enkwa atwe no na fa mpa bo no de ta ono bo eche we de apostle mi bi se o se wo ana wo ye wasofo djuma na wote se o yonko sofo no wa ba nsem ena wakoka bi na ma ka wo koka ye no so no ngakwa wo ka sofo nsem ni aba wo so no so obo wechi se wo krampo wo hye da nye pepepe sa
na wo bompa ya utumi bompa ya say edema no bas etri basa wo ka be ni sa usu am das pa wo say Awurade Yesu mama nka ho nche Matthew 5 verse 42 43 what is all can say do yonko na tan otamfo na me de me se mu se munno mu otamfo munhyira wona opam munye wona wotam yie na momom pae ema womo a womo ham na wotam so yes so obi a ho kan wasam a anya no kore no bompae man se onyame sesa nipa kro enti no se yeta wa mo ni nye na nam se di bo atoro ni asofo no bi no akwan no nam so djumadi o mu di osu asien na nya obi ka no o mo hihye wo mo na oni Bishop Adnasari ya de me ni ya de mpae na yemom sangbogbo na o mu ye de enye eni obi a o expose wo mu na asam nya no kore no yemom mpae ma wo mo eye sa nyema ni nyina because Awurade Yankopon odo nipa bia ohun edi so obi ta okura wo say bompae ma no wo di ase o hawa bompae ma no because ohun ni asem bia ohun say Awurade aka say wo mo ye ham wo mo ye tam wo mo ye di atoro kansa mo ni biara gum so no mo ni nye why don't you be happy because Christ is here but be happy mo ni nye I'm say I'm me bo I'm say asofo Bible no omunim wo no obi di Bible mo e dey asofo na asofo die obi tumi kura ko school kosua Bible ko school ne kosua na ko school ase Bible na e de be kire ye de be kire na say Bible na down na spiritual ebi so ye ko kire ho na mu ade o di ase ye wi ane ya wo dey say bishop wo na ye pastor ye wo dey obi reverend enu ne ade ye mo se school Bible send school boss now dey see e de mama final was so e ka okay enti no o say Bible school no mu ne ade no emma anointing so nyame fa wa Peter oko school be John 4 verse 13 of our training was it na ohun se Peter ne John no mo nam no ohun se wo ye nipa wo ye mpapa hwekwa na ohun sua nwoma da enti ngofo no ye no se bi Kristo no eno omo ne Kristo ne nanti ye enti no mutimi ebo sa ebra no okro mu ha no Peter timi churo de book no bi so nko school I dey no timi churo so enti enya no ne hia school ye e wo ho e wo ne ba bi ne nyame yasem so wo ne ba bi enti ayi uko school na no nchese o ko bo degree awo be a theologian enso no onim Bible mu Paul first no onim osua Genesis to Revelation law no onim nyame law ni nyina no onye master no mini enso Christopher no san na ni yere e ba no wo be hu no kore so hu enti no de ekoso o memu no asofo no de mesre wo mo nhwe hu ye esuma si dwadie na hu die no ebinumu die no omo sakra ya gene so enti sa ajiasare mo ajiasare no se die na wo keka no sa ofisa ono wo gine yi a because wo gine ya obi a nyame ho ma hye ne ma no nim ne wo ka se Awurade asem na wo no wo ka no wo nyine no no onka so nemum so ono so wo ye bibia nya dia wo hwe no hu yie Bible ka no 1 Corinthians 10:12 no wo se dia ye ne se wo gina ho no on hwe no hu yie na wan hwe ase sa quotation no mimi wo yi de bia no na mdwe no ho 24 hours a day eye message a hu yie ya Nyankopon hu nam Paul so kan to ho no de ye ne se ogina ho no on hwe no hu yie na wan hwe ase apostle final was eka ho na me fan to aso okay owusu o say no anybody has come anybody has come ne say akaka na Awurade abo enukre obonsem ni abere enti Kristo so ni abere enti obia ni ayesi ro so obeje ne nkofo bonsem twe ekogem ene Kristo so twe e de call heaven so said ye Moses ni funu owu ye na bonsam ni Mike be di apere ye wofunu no saa na ekoso ne so enti mesre Ghana for a divu atro ho ani o ma kika ho ani o ma etim kura no dia wonam kwan so anya no dia
sakrawadwene yen won so a yen enim ye hunu na yenam kwantene so yen ne ho nyane ya yen kase ye gina ho nti dabi ni yankɔhwe ase so tiase yankɔhwe ase ɛna Canada Japan so adwuma na wɔyɛ no me de me bɔ na ba so me da bia me ka sɛ wo yipie woni a wo se waka ho asɛm bɔne na asɛm no nya no korɛ na ɔde ato so no saman kɔtɔe ana wo nya me kyerɛ no me hu dia wo kyerɛ no ɛni fa no kɔtɔe what do you mean? Go no ya no are supposed to be no be koko. Now this man me. So, sana asɛm me be say me kyerɛw ade bi kakra ma wo yi Ghana fo eti nyema bi ase because ewi ase amfa hwe ama yɛmfa hwe nso nkɔ no kra bi gya ho nti no masɛm na wie yi ni Apostle phone number eka ho ma 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 11 020 70 200 11 me da refo ni etiefo nyina ase onyame nhyira mo o Yesu Kristo di mu amen. Ebusia for Apostle Ajiman Pempe Godwin Esaya God's watchman bakope enene menene esi nkonya adwetwe nkomo mutum se Apostle do so nsem mu se a odi ebebra bebie wo Bible mu no akoyi no kre papa na wo mu no eda to dase na wo hwe so betimi enya sa nimdie no ede afa asem no nti na wo so adwencha wenya e wo nkomo yetwe wo no wo kwan se wo de beto a comment section ho na bomoten aso follow yen e IG page @tumagh_ me din edina na ama owusu a na me adoma ye besan edin chemu bi makram